Kesi urusu Ukraine zensung chena nucho gego khagi urusu ngarta mendawe benju nyeche gegu nyenda tang yobre. Kesi nucho ta dewa chena urusu ropa thobje sharcho gyanal rewa chegu yemeni tiwazo cha yobre. The policy I think China is likely to take is to do whatever they can to help the Russians to Gyanagi urusu roba kanyo chede Amerika tha Europe gegab namgi benjo nyeche gewa kha sab tube siju sungre samgi yo. Urusu da Gyana war benjo delamni tetsamgi chembo mebaten urusu da Europe ge benjo delamgi cheshir le tuge mare. Ukraine da Gyanta shan debe urusu langshola Gyanagi chepsi gi gyabjoden yobre. Urusu zula lobde Dmitry Suslovki This foreign policy coordination will definitely increase. Chinre Siju ki detu tende mangtu drojure kanyi sena urusu dadan chena urusu da Gyana ki mangre chizam yadu sona tetsam ki urusu Amerika da chang Atlantic chinyi chokbar nasu chewaji dongtuki yobre. Tering arida chang Atlantic chinyi chokbar niki urusu zensung chekab lendeb chidar jumin te Gyana ki tona shibsa cheshin yobre. Even though there's these troop deployments to Sha Europe gegab khadu mami demjo chebale gegab su khan ki Ukraine ki rangsun che tekar mami tongyu kor keche she mebre chedan thezur Gyana ki thona cheda che sosu kyapgon na dawan zönyo khaji la yobre Teweni Gyana ki dawan zönyo lhasa chimbushi yimbe Ukraine ki yuwar thona che kap susol tube zönyo la te ringde tona zino tepsibareji Steve Tsang ki judu the Chinese seeing the Americans and the Europeans talking Gyana ki dana chena Ukraine ki nedun thela America da Europe namgi keja ziku shebale laglen shira tagi mebre ti ken ki Gyana ki thewen la khangchi the dengchu thoro dosi baten America thewen ki kanyo checkup yalen jodan the Gyana ki zino tepsi bre Gyana da urusu ni America thang khate yimbani gegam ni war thumo chagyu wenga keben nam choji la ne mebre Ukraine zebe tengyo ursu marsho kondo gi gegab khajina Gyana gi gyuji lamji gi leshi de zu yobata nidon chudu lor Gyana gi ursu gyuma gobar Georgia tha Azerbaijan Kazakhstan gyune Ukraine gi chonna bor jewa thuji chongso genren che tekar mekhor lamda thusin ki detu zu yobate Gyana gi Ukraine gi gasa Kiev na mekhor lam sabaso yuso mangshi zujuna maza zu yobaten kesi ursu Ukraine na zensung chena Gyana gi sakudu maza zuba namla nyenga the simini chiwa shenshi chagyo the more immediate impact on the Belt and Road Initiative would in fact be the Russian Ursu Kazakhstan na mamitan de phardum chena gyuji lamji la lamsen shukyen lepjure thi thela Gyana shungki hölö tha nesu dewe namgyuten yobre konsor chena wangja chigdu gi gegap tha wangshi jingi guthi namla wangja mutu du yo goyuthi kechewa imba ma do nekap ring gegap khaji ursu da Gyana sula tha nyewa yumenthi kechimbu chagme gyang rimbula samlo tona nedan gyu dosi bre Nedun yeshibesena nekap dundra khashig ringla lotsap chewe nyograti Gyana gi thunda nipar zide thunda thangbor gunge Olympics zemo khudi chekyu yimbre Henry Richwell gi tambe nezude phabgyu da nyenru shuken snamyan zom yin